Beh, tenang. Jangan di lahan 1.000 hektar nge ibu kota Nusantara, siapa nih? Caca kosong. Lahan ning Kalimantan roy kacareta. Tika kun banyak bentak, boleh 1000% tak yakin mun ketika. Demak teretan. Bita temu. Pas temu lo cuti orang sukses. Wah, iya dong. Jika nape lah kon? Masih pakunu babit. Sesekali ngubah ke expander. Oh, Firman, abi tak temu bila sana tu cuti Sultan Muda. Bagi bagus keniko. Keniko buktinya mana? Mata aku nak nabur caca kabur KTM. Sangkin beremana kak. Mak laju orang serba salah. Gelak kau dah temu bendak. Pas laju romor juga sangka kak. Tak ke. Iki biasa le, nyaman kau lihat. Sela abak sepedera. Ki, ika caca. Kenapa boleh? Salah. Mata tetir ya. Beremah deh, main anu na skrip. Cak, nanti kau orang sukses. Tapi lagu nama nongkrong.